الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنكوى ومن أمني ومن أمة بآل البحر يا الله سلام الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sekian dari oleh Allah dari awal sampai akhir. Guru-guru kami, begitu juga yang kami hormati pimpinan pesantren dan juga yang acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang hari ini dilaksanakan. Jadi hidangan ini siap-siap. Arukan di peluit dari kiri Burwa, kiri Burwa Langka. Arukan di peluit, bapak-bapaknya di sini. Bagi keluar khusus sobat imam masih puasa. Air basuh tolong Pak ini. Air basuh, air basuh. Walaupun anak bodoh, dulu lah. Semangat kita buat saja berarti. Nanti rata usaha tidak dapat. Basuh. Roli pakai enggak. Waino marang kekurangan udah tepi mong ke tepi mong. Oke. Penitia kurangi makan.
Sikap dapur mula kahe. Panitia purapi kahe.